West Jaintia Hill District alo MDC kilik atomon non puanta West Karbi Anglong alo nangkejap ing tom telang. Solar project puthak Indigenous People Party mate IPP pen phirangkya mai kangni. Hamren rong supialong palong niadim APHLC mei phu JI kathar mei phi ke kai. Karbi Anglong live prime time berta long peneli sami beauty bepi pini bertang ton pen arjuponik tha. West Karbi Anglong pen Meghalaya hoyalam ki kithir thipasai non puanta kaviderajo Meghalaya hin pen abangke non puanta West Karbi Anglong alo ason kaching thurasai nangke deng pendanglo longle nangke pet asai ing tonte pinsi dolang. Nora bangke West Jaintia Hills District along MDC kilik kipache thang asai stame non puanta West Karbi Anglong nanglutsi vote kerek asai deng pumlang. Lason thot si pinile thot sitame West Jaintia Hill District along MDC ki lekachapate dun Congress I candidate Sangpi Banikas Labana bangke puthot Meghalaya penwangsi vote nang kire kame nang kipado thulilo labang some long pen banik bas laban rarphan Karbi Anglong alo kido khasi panar arong anke West Jaintia Hills District Meghalaya parlopon etpo nang tum phere nangni West Jaintia Hill District Council along lamthe paledam popusi raraphan chichak tekan lasi si manghumi me lamthe bangke kidam tangar ni penta Meghalaya pen campaign ke wangdo de sang se pobirta pache tak der phi KSA tumpen pusitame Meghalaya pen campaign ke wang atuma phan ke pakhang dunji aphan jirikindeng police station OC DC la pen SPR deng complain alo pajer downlo bonsita Meghalaya pen campaign ke wang thu bom ke manghumi me lamlo lapen Assam Administrative lapen Karbi Anglong Thomas Council atum non puanta thangna ta ase chipa dudun dedet ke manghumi me lam binong lo pusi ahoi ki dwara tum chethan pong tangte Karbi Anglong long le Meghalaya parlo det poma kedam tangani Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tiram Rong Hang Kaning Jever Karbi Anglong long le inchi sita baphan PP polam the nonapor hut kupia porsi ing samrilo lapen number serkap amreng constituency MSC Sangpi Rina terang pisatame nonapor kupia porsi ing samri mate arjulong ledetma puta ki ong dungarar tum chithan pong jirikindeng pen samsing iti Karbi Anglong live. Karbi Anglong halong li kadukawe 10,433 square kilometer dolo. Lasong bongpen 18,000 bigha salong lia bangke Karbi Anglong lapen Nagaland aduya hoy kacharai kom Japhanpura Karbi Anglong Thomas Council lapen corporate company tumpen chingki jethan ponsi solar project epang ni Japhan chekroi potno. Bonta hadak ke dovek arar tumalam thea tengpen Indigenous People Party mate IPP pen solar project epang ni jialong chedon dun thek thepura puthot pherangkya mai kangni ponthu thang chikloni phai kris yarni por phai krihinia por pen Indigenous People's Party mate IPP ame phu rajanti mongla pen ari sanghua tumpen solar project epang ni jia puthakalong chedon dun thek thepura pherangkya mai phapondo Bangso solar project lake Karbi Anglong lapen Nagaland aduya hoy kacharai kom Japhanpura 18,000 bigha salong le jongpondo Bangso long le lake 92% ke non agriculture pu pangthek ponsi Karbi Anglong Thomas Council lapen corporate company tumpen chingki chithan ponsi solar project epang ni Japhan chekroi pondo bonta hadak ke dovek Karbi arong inkoi rahini lapen nagarong isi kadukawe rong ko rake thomara ratum longle pek thek thepura apong Karbi Anglong Thomas Council upon memorandum mate kipachini alo pajer damno laso long 18,000 bigha salong le corporate company mate solar project epang ni jia phan longle ke pegalong chidon nun thek thepusi Indigenous People Party mate IPP penta kedam tang surihini rain korapli aningkan chitia chikloni phai inkorai si arni Asian Development Bank ADB tapen India project team anparta prek jama dimalong complaint letter mate ki pachini alo pen pachini ponlo
lasi 18,000 bigha salong le corporate company atuma phan pek long le lapen laso solar project Karbi Anglong pen terek vek nang ji pusi phirangkia mai pen sodak pen phirangkia thengno lamthi chipaklang pon labang so solar project hang nang ji gunilitum November October 21 se ADB fund lopilo hala affected hala bangso solar scan area long ara tumna chuniri lo jela bang so solar project bang so se khang thengji no as nilitum pen chingwai lo chingwai that pen nilitum October 21 achiklo nilitum ADB long ke chengsi lo de ADB long file lo Philippines headquarters ADB hada file lo hala dak file that pen latum respond pen alang nitum pen 24 October bang alang nitum pen video conference dolo ladet pen nilitum complaint pen alang nitum willingly receive no receive that latum pa nilitum complaint review panel compliance review panel long nilitako file lo case file lo hada file pen alang nitum report ng pilo la sorting report pen lang nitum justify lo latum inquiry dolo inquiry do that pen both la Indian project teams la Asian Development India project team tum pan report hang hala so report ateng pen alang tum reply report ni mo ni na piji lai lo la ke la bangso copy ke mo nali tum adu weta WhatsApp pipo la dak bang ke nilitum copy ma complaint ke hang ateng alang tum India la project team tum ADB project team tum pan hala review panel tum hang no la so teng la dak do details the project required 18,000 bigas, and out of this, there were big talks about big compensations. Because a laughter came into me because it is so sarcastic, unbelievable. So the proclamation by the council to the affected people and the real preparations done by APDCL through Autonomous Council on the project is contradicting. People were dreaming about getting huge amount in compensation for the land they are going to give for the project. Ilitumasiam pen kaning zever dak 10,434 square kilometer long le inchi sinata ang tanasu tumpan pipe kuselang likai kita meeting may long ning zever sita me pini ang tan corporate house tumpan la solar project amen pen 18,000 bigas along lake idat abang ken nilitum IPP pen kecedot de kupen sikiceng pen nilitum labak so kutat semet protest lo News report Karbi Anglong live Hukum sing teron along prank che hangmen pen CM Dr. Tuliram Rong hangaphan kechok chia koi ki pi puthak BJP song tum kidam tang thang ni phai kep arni gangsam apor malo APHLC me phu jai ka thara me phi ke kai sai dengpon West Karbi Anglong District MP Hamren Rong Sopialong airset pumset APHLC me phu jai ka thara me phi ke kai Hamren hitie bari malong BJP Hamren Mandal Committee Lapen Hamren Hithi Kimi Tovar Kok Prialong Lakha Pri Socheng MSC Constituency BJP Mandal Committee Pungchitongsi APHLC Ami Phu JI Kathar Ami Phi ke kai airset pungset anpin JI Kathar Ami Phi kai bom unahut APHLC go back JI Kathar TR lo pu ke hang taramsi pinrem pon Jung kacepu pen BJP party amen kisung pon anparta Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong hang ami phi ke kai joksi BJP penta APHLC ami phu jai kathar ami phi kai si phirang ki pen kajo putlang putlang Sing teron alang li APSLC claim bang phu pusipu alang li along tangka kacuram APSLC leader mana elitum BJP alidar along kapuri lok lo lasana potsi prengece hang adap sa kayun rom lo pu ke dama joy ni alang li preng kipi selepen BJP agunda tum nilipana tengkeng pu laso joy ni akoy ke bang pen labang so phi elitum CM sarapan alang li siketoy pu laso joy ni pen
alang litum APSLC tum ilitum Karbi Anglong development apan kecupadung nai lapen autonomous state apan kaita state along lapen central long kan ninje dun ver alidar apan si alang litum ame phi ke kayok ilitum alang litum jai kathar lapen APSLC a party apan pinrem lo lasi pinding ilitum hamran mondol pen patir people si dak hamran na angkang along pusame ilitum alang lipan jai kathar pan ame phi ke kai Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhang inut Karbi Anglong arat chotkali kaprega dimalong kidoan a Karbi Hawaralong anta ki klem pidama bang prophansi lapuson anong nuk ki jo abang ke chokchi la sopot APHLC tiripia phan setame pinrem ponopusi phirangkia mailong thanpon Hamren Mondol BJP Mondol hin pen jasemet tum team Karbi Anglong itum Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Longhang sir CM sir phan nongnu ke jotap pini difu Central Committee hin pen alang tum phi ke kaipon itum kaching honai Dr. Tuliram Longhang phi ke kaipon lasuning duk pik hangyang lo athe alang like Karbi Anglong adang ese hun Karbi Anglong di mahasau long dalang di ke klem pe gabang pubinak bad baki Assam along samek Bisuna Sariali long sama alang likam ke claim na bang pu Meghaloi Ribhoi district long sama alang likam ke claim na bang pu pinak lasi alang lipan ruling government along isya party along achieve apan sa alang itum phiki kai bangela bang itum APSLC Central Committee bhandai itum penrem nang kogia the alang liket hang ta chini dun depin isya lam bangke asya alang itum bangke monarlo news thaglok banda itum ning duk piklo asila sona bangke monon ki claim ke dene ati alang tu bangke non bangke amek mane kusono amek kapit hi thui bangse ning hang rong lasi lasom bangke wan bom lote muke kheyan kachar bu yang ring khetan ji lasi News Report Karbi Anglong Lakhain Korapho Nilip MSC constituency ke parlo angkang methang Karbia khe jutang jubat ansose ki paprang ponbom jia phanpura ki wangji ingdeng phokebrai si dipurong sopi taralang solong Karbi rusumso ronga jelong Nilip ahawara phan pen kachipati dunjia phan CKKN nigre phochoksi thangthang ni phai keparni chukiola sport complex ahemalong closing function of training come workshop on Karbi folk song, music and dance same kipajurani kipadopon. Karbi Anglong Autonomous Council Cultural Affair Department tumpen padir piponsi Karbi jutang song Nilip Hawarme la swalong kachirap dun Karbi indigenous people atumta chirap chitu dunsi kedamtang arkoe chiklopen chokihola sanglang ke hat picnic sport along kanbarim lunbarim CKKN abuha sikponsi Nilipa hawaralong kadukawe bang phokep arisonim sotum CKKN asai dengdum longlo Laso me kichari pon Karbi indigenous people amai phu bilison teranga hinpen me chari pono CK kipietum mate instructor tum amen lake kangbura tongbi kamsing tiso reng sikaing tipi TCRO Dilip kathar tuma hinpen si CKKN tuma phan than pono CK ki thana me angkung kirip arni aluhi sarpom mana pengpen kachetong kachup phapon Karbi Anglong Autonomous Council Art and Cultural EM Surjorong phar chetong dunsi Lukichali detle kichali puchot kali jutang jubata ili Karbia khe arisonim so non kithur miatum thek rep chini rep sikini ili Karbia khe ke Karbi Anglong pen angtan ki duilitum akhe tuma phanta kedamtang Karbi Anglong Autonomous Council a hin penta la puson CK ki pidamasai dengpon bomlo Lapenon iprang ke bang jilangani anta jutang jubat ke pareng verja phan ison peneson siding pon bom jilang puta than pon La somia long kachetong dun Nilip Development Block Assistant Video Kiri Rongpi Kohora Division JE Relinson Bay KCS Tiripi Meipu Humsing Bay KCS Kongchun Bang Sunil Tokbi Chokiola Town Committee Ward Commissioner Jackson Milik Karbi Jutang Song Nilip Hawara Mea Meipu Sujitimong Kongchun Bang Jonathan Teron Convener Dilip Singnar Lapen Kiongdung Jutang Jubaraphan RD Kipipen Kaching Hon Manpeng Gedo Nilip Karbiatum Araratum Chitongdun Nigre Porni CKKN hut kido kithak athik jot CK ki pipen kithek arisonim so atuma phan ke hokalo lapen nong eta pipajir pondo non hedjong KCS tiri pipen elected candidate KCS tiri piame phu kimi ame phu
Humsing Be Kong Chunbang Kimi Sunil Tokbia Tumaphan Nilibarat Karcho Ajaimek Misen Pen Dengpon Nona Pong Hendo Nilip Havaralong ke Chengsi Kanbarim Lunbarim Aseke ki Piame ke Padopon Nona Pong ke Pinang Ananong Yalong Kilong Dunja Pan Ning Chetheponenti Laso me ki Jutsia Hut Karbi Jutang Song Nilip Havara Mea Mepu Sujit Timonga Hinpen Kachurolam The Piponsi Me Pichut Pono Kawar sai ku kawelang mo fit sitame alang me tungjong si mo phi ajigiding pe na the cases pe si lu ko pale dolo council fan si ma fan je la banke la Karbi culture te ronga ji long mate ke TMS long so kachipati du na certificate la so ki hoka lupen mo renga war sai pio te la so bang ke hang kon padu pani kolam thidu si mo alang tungjong si so renga war sai ke hang long support council pe parai pon no purun te la so kenang sot long ko la isi ko sono la pele ki chok ejikali ko kita isi advantage bang ke mo ngong su kumani mut bang ngong se la so ki hokalu certificate do kok prute alang kan bang se prepared bang ke kilongi son do isi council pe akan ke hang dulo la si la bang parai pon thitelang he no ni ki bang ilangan ni isi ron so bang parai pon ni bang isi ko to Chuki hola pen sonjit khola pen koilamati pen Samson inti Karbi Anglong life Non malom Racharya song lama puthak me phika chikai me hi tokmon amset halapu APHL sia song atum CM Dr. Tuliram Ronghang ami phike kaya jok BJP song aphan ki kroyara ratum Karbi Anglong alo ami phike kaya mi hi tokmon anpin Racharya song alam Karbi Anglong alo long opposition song ang bongpen kangtang muchora song pulote APHL sita isilo Racharya song bong penapot di phurong supialong APHL sia song tumpen CM Dr. Tuliram Ronghang ami phi ke kaijok BJP song aphan ki kroyara tumta jai kathar ami phi ke kai mi hi patok monan pinlo Lapusona por hut bithung constituency ro along tame BJP Mondol Committee ame phu Tarzan Langthasa lapen West Karbi Anglong District BJP ame phu Rodip Ronghang lapen claim rapet ari sang ho tumpenta ningkang sam siang thek chepaklang dunsi pini bithung BJP Mondol Committee sai hemalong APHO siame phu jai kathar mi phi kai ponsi ningkang sam se chep alam the chepaklang pondo lasi jai kathar thiadlo jai kathar gobek pu ki hangsar lang pensi jai kathar mi phi kai pondo tangte jai kathar phan ningkang samsia lampen ami phi ke kai pona putha bithung BJP Mondol ami phu Tarzan Langthasa pen kaning jelam the aju ponsine আজি আমি FHC লিডাৰ জয় কাথাৰ ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ পুতলিকে দা কৰিছোঁ আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ গৰিহণা জনাইছোঁ তেখেত উন্নয়ন নিবিচাৰে তেখেতে এণ্টি ডেভেলপমেণ্ট তেখেত অট'নমাছ ষ্টেট নিবিচাৰে আৰু নিৰীহ মানুহক কাজিয়া সৃষ্টি কৰায় মাৰপিট লগায় গতিকে এনেকৈ অশান্তি আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ তুলিৰাম ছাৰ অহাৰ পিছত আমাৰ কাৰ্বি আংলং আমি শান্তিতে আছোঁ বিভিন্ন জাতি জনজাতি বিভিন্ন ধৰ্ম গোষ্ঠীৰ লগত আমি একেলগে আছোঁ অশান্তি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন তেখেতে ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰে যাৰ কাৰণে আজিৰ পৰা এনে ধৰণৰ লেতেৰা পলিটিক্স বন্ধ কৰিবলৈ কাৰণে আমি বিথুং মণ্ডল কমিটি হৈ আহ্বান জনাইছোঁ Dongkamukam pen Wiki Bay Karbi Anglong live Pinya Birta ke lapansi kang ton poneklo kartong